Kua mārari te tono a te uepu o Wakatū i te whakataunga i Wainganui i a Tainui, Taranaki ki te tonga me te karauna. Nō ngā rā tata nei i whakatakatori atu ai e te uepu, tētahi tono aukati ki mua i te aroaro o te kōti teitei. Hei tā te minita i ngā take tiritia Chris Finlayson, mena koera te huarahi e whāia ana e te uepu o Wakatū, me pēhea e ea ai a rātou ake kokora ho tiriti. Very, very close with Tainui Taranaki, but that Wakatū litigation is an impediment. It has to be resolved before we can go over the line and sign those deeds. And it saddens me that you've got 4 iwi there, though their representatives have worked mighty hard for them and faced all the sorts of issues that I talked about a few minutes ago in relation to iwi representatives having to give up their own spare time, but we have to get that issue resolved before we can sign those deeds of settlement. Otherwise we run the risk that it won't be full and final. E iwa te kaumārima miriona tāra te uara o te tahua pūtea me ngā rawa, ka riro i ngā uri o Tainui me Taranaki ki te tonga, arā i ngā uri o Ngāti Rārua, Ngāti Koata, Ngāti Tama, me te Ātiawa e noho mai rā ki te tauihu o te waka a Māui.